Azamediye ki jmazantırîn deverên guzarî ku nêzîkî sîh cihên guzarî hene ew ên ku rêveberiya geşt û guzara Amediyê serederiye digel diket. Lê beşek ji hewlatiyan dibêjin. Tanûke êk otêla guzarî li deverê hemiyê nîne ku geştyaran ve hewînît. Ev di demekî de du otêlên zevelah li deverê hene ku tinê pêdivî nûjenkirinê da ku mifa jê bête wergirtin. سیاحه گشتیار رنگ قصد و هوینگا و سیلوی بکن پروژه که هر آمازن بس مخابنی و اول چندین جاره ما دنگی خود گاون ده حکمت و هرم کردستانی کوبو ما هندک اوتیل مازن و منطقه بین او بکرن رنگ ما های اول ماسترین اوتیل ما های اوتیل و سیلوی به 18 شقه و خوات گریتن حتی نو که ما به خودون و چه کارت دونو تکرن أفا مازنترين دورة سياحية في منطقة حتى في جوفي يا بي أوتيل وبي موتيل أو بو زاني جي أفا أوتيل الفيري هاي بله نهات يعني جاي كرنه يا برداي حتى نو كمازنترين أوتيل دورة آمدية نهات يعني جاي كرنه كسي بيتا بينا داش برند جي تأثير المهميات كد وقت خارنجي و كد دكان چكو گشتيار تتفرج جه و حويان نين ساعته كدو ساعته نشت راستي برپرسی راگهاندنا ریوبریه گشت و گذار آمدیه ji derbareyê nebûna otêla wiha dibêje. اوتیل سیلوه الدسپی که برهنه را که ورگرتیا و هر دو اوتیل جی آورن و کتدانه هرچند اف آوره در کونج و اوتیلا اوتیلا سیلوه دی دست کاری بکن بونی جن کرنه و کوب کویتا کاری اوتیلا بریجی او پروژه بو وکی ریوبریا گشتیا گشت و گذارا دهو که اف پروژه تقدیم کرد بو و پارجی 5 میلیارد بهاد بونه تخصیص کردن قناغا ای که اونو که جی دیزاینت و 25 میلیون دیزاینت و درستن ریوبریا گشتیا گشت و گذارا دهو که هر دمه اف آوره چون سروار خو جهت خو پشتی هنگی اف اوتیلا دکارت داهتا کرن اوتیلا سیلاوه کوب اوتیلا سکی برنیاس و اوتیلا بری نحیا سرسنکی اوتیلین هری مازن و گرنگ بول سالن هشتیاتا پشتی سرهلدانا بوهار 1991 بوین جه آکنجی بونا خلکی لیل دویف دا او خلک هاتنا قرابو کرن کو او اوتیل بین نوشن کرن لیتانو که جی وکو خومای نوه و کار تیدان نهات یا کرن نیاتورا مارین نارتی قضا آمدیه